Shana Sonipa Anama Nonsia Ebo Anumre Yama Nonsia Bo Adom 106.3 FM and show watching cassette Nonsiano in Yamoya Nasa Bertram. Yama Nonsia Bo Kay Wadom 106.3 FM. Abraso my Ghana Moon Samahodo any other name, Sama de Banebiba Yao de Yao de Mr. Mobi Hunus I didn't show us soon who feel in way. Yes, I didn't want Pimo. Abani say yaw the name said yes you wura and some people I say aso Italia say mama mia e wura na ntwe nya ho hwa ya simple pagya na hwa wiem sa chinchimo na ne kakra left right no what throw na no ko wiem no account adwem no watem wai no bia unu say o Kasiebo no we fili Dabro so na ya simple any bodio yeah bodio yeah you mean Sama day by the idea quitting womu ebi and say Kwame Nkrumah Suapon Kumasi Legon Yatum Rebeni baby anwa yes infinity say yen shedan nim papa indefinite ye kwa hwe say hon semte and this amanyokro na eka say wo mo se de akoso Kwame Nkrumah Suapon mu amane yaka pono atom se bam no so bo wo na say de ba yanchichiri nyina Ghana mampani na adanko akufuado na boboa no yemfa ngo se santan o se o yaba kwani akwa mampani eden nsem bi atodwa se oman Ghana eye abefo kwantempon internet yi yebehwe ne yabo ban fi se Ghana fo de wo ho ahyemu ne ahwe ne yi a betumi ede bone abre oman Nana mo hemfo jape krom na eka say wo so mo srepa satentre ne numu hia sanse da no ada nipa miensa wo mto na mo wonse da bre nipa bi tutu wonum so atu no yankyiri obia abrewa hye fom ye adwuma set kri gwadwene fra fom okofie David san say da o say bibi edua da ha ye nim se ya twatwatwa bi kra de aye timbadua afa de ade kyeneme ko ye adua ne asori agina Three, how could you? Mammy, when Janet for the bunch in oh, Penny, Yania de Casa, who him Diana Waje, or Chere, what dear foot to Amasian Yanama, a Roswano, Yamwa, one more Cassim. In Yanama Rosso, the bet me I am more partners, networks, telecommunication networks, more credit. This one more check and send over to me and make it when we are not credit NASA. Here we breathe, and a warm more that. The Kasiebo adwumre ayame Kofi Adomah Nwanwanii nanankratfo hene the one adwumre mene Obiri Yeboah Fentemfem Yamakaba ene yentena na yemfa ensem no nkyemu emfama Yesha Kasiebo na sia na ye free Kwame Nkrumah Suapon MK and USC. Esuafa wo mo Katanga Hall ene koba se empanimfo ye se wo beka bom. Wo mo de ma ebefra na IMX Hall. Wo mo hyase pagya wo mo nsa kire se wo mo nchele empene enne ana wo kyena. Empanimfo kire se adene de wo mo twon mu tan ne betene ye pekora no wo mo de beba. Na yesi sini awie ye ne ehunu kyele enne ye hunu kyele a wo sini no mu. Asiafo no bu afu se wo mo mpene ambofo ne wo mo wo school mo ne school mpanifo nso kire se he school no mo ba besua de mo da se mo asua mo ade awie na mokọ enti de be ma mo bia mo nye ne saa no mo se ha da bi amamra kwan so aka ntiti nyina de enim ne se Katanga ha de ye ne anuanom vmate yetumi ne wo mo hia ene ho wiki na we twene sama mo na we twene sama mo ekoba ya mo se Sabre mo ba be kan abom e de ma ba be kan ho how could you wo mo kire se wo mo mpene na mpene so kyena na mpanimfo free se agro bi no wo mu de ne wo mo apusu wo mo kakra bi keke ama kire se mpanimfo ahunu se ade no wo mo ani abre pa e hyase enro o na bambofo ya chibe ye dum baako
ene ko wie ya wo so mo ye yekye ene wo mo dwuma wo mo trofi wuto bo wo mo awro di hia posifo ya posigi fum na we ya fa fum wo mo nyina run away wo mo adwane di agya school no ho na mpanifo hwe se da ko yesese niam ne ade no wo mo kire se school wo mo atum wo mo na yi wo mo dia wo mo die ne yeti se wo mo atum kopem se wo mbehwe asem na hunu boto ano de krashe se de ekọ no ahwe a enya katanga honko o horse no we ta just niam no so wo mo sese no ani and am so asante mantem so afọ hwe mu amantam no no ene oda bambo ho nsem ano se resek pani wode nsem atodwa yentie opani Simon Oseimen sanchiremu a wode tudwa nam so ma sa bre school no wo mo ahya se curfew why school no ankasa so a yase atum. The Regional Security Council decided to meet with the Vice Chancellor and his team. Now we've taken a decision considering the extent of damage and destruction to most of the security gadgets on campus. It will be very risky for us to have the students to be here continuously. Because of that, the decision that has been taken by the Regional Security Council that today, from 6 p.m. to 6 a.m. tomorrow morning, we've imposed a curfew on campus. So nobody is going to enter or go out after 6 p.m. All students must be in their halls of residence, in their rooms, from 6 p.m. up to 6 a.m. tomorrow morning. After that, between 6 a.m. and 12 noon, every student must vacate the campus, including student leaders, the leadership of the students. The only people that will be permitted to stay here in their hall of residence, and we are going to provide only one, is foreign students. And we are going to provide protection for them. Tomorrow we will consult the National Security Council. We have discussions with them, and then with Minister of Education. Then we will agree on a tentative date that the school will be reopened after most of the things that they destroyed have been put in shape. We need to ensure that some of the security gadgets that have been destroyed, we can replace them, or those that we can maintain. Obani Simon Oseimen ana otene no na gesa ade ne de ba bia adu no fro so oyo ni wanim so ono ane to no wose no na ade no se anwe ne se unhunu se wokọ ana se woba ene asuafo no dede pa ne wo mo ye de na nya agro nti register ma school no Opani Andus Kasiebo yatin ene ode to dwa se wo mo ahwa na wo mo hunu se bebre no ekaka se bambo no muntumi nyam asuafo no ne wo mo aye adwuma ho nyina ntina ma mo bi wo mo so mo nkofie no se asem ne de enye ne sa ho na mum wo mo mpese bone bia ebesi. And the general public of the university's continuous protection and support for our students, staff and property. I want to reiterate that at no point in the life of this university have we failed in our endeavor to provide a needed conducive environment for their study. In line with the policy of the university, students have always been part of the decision-making process at all levels and at all times. Etina eho asem eno no registrar enchiremu a wode ema eno achi ena ne mose mo pedemo demo na mubenya ye musimu pede mo demo na mubenya ne wo mo shi jamane sa na awofo bi ba school mu ho e ba hwe wo mo ma no sasa de wo mo ma no hote ne ade a ana na uku den chembo ben wo mo na uku na yate se wo mu le ne kakra kra na wo ben awofo na awofo ne san de wo mo ma no ye no wo mo fo mo so pa na katanga ho ne ade na de mo ba be ye die o mo ye do mo ba to mo nchira mo ye so nkwa de utumi sha kra se enye we do pen wo ye security for no ebo almost student ba akona asa o mo se we lose the memory no am de ko to mpanimfo na nim no se mpanimfo no so ye de etena se no mo se asem no to mo so anka ho hwe no eno ntina ma ankola no so ye sa sebe o mo so ye ankola de na so o mo ye secondary school cause emre bia me hu ni se ana se me a me wo territory
security and me who said the city no more or less I said almost secondary school nti e ma ene me bia nkwa no pese freedom be so munya no munya sa freedom omu bia school omu bae gate na omu de card uremu no enkwa isan so tintintintin outside and inside almost san so omu card no so de hwe so age say 3 minutes and sana ba akwa 10 minutes sana ba akwa awurem anom ka de security ni say won bie no mo mfanche omu kese no o si de won pene omu se nyina omu ko visi wo keka wo mfi tiri nyina ha wo mo ne ma omu de ye de e de ye sa papa no wo hye nkwala no so dodo university na enye ne fisazisi ana se de omu security fo ne kasa nkwala nanim rough Papa no aso wo hye nkwala no so dodo enti awofo ni bi na wo mo de tudwa se visi ba sansa no wo hye nkwala no so dodo nti se ta panchani a woje won wo maje wo na wo mo sese niam amasese school no yatomu no na eba nsa no na Chief Executive Officer Emma National Youth Authority Opani Samuel Asigiri and watch say panimfo a wo mo da KNUSC wo mo aso den dodo wo mo aso den pa asem bia ne se de sika no asem bia wone ka na wanhwe ni ye no wanhwe ni ye ni wanhwe ni ye na ginsemu na ye deja eni bi na asie no see ahede eko so investor no lectures about school name no mo say no and I'm not justifying anything about the colony but me say wait to no me pay for teacher me am pay am down no ye the subo no pay for no and we will not shy away from it because they have not managed they have not managed this case properly and well at all am for professionalism am from reports are yenya. Please, we've taken our time to really find out. Say, adequate briefing, and we think that the economy, we must add our voice into it to calling the university authority to say the economy. I want to mean for Emma Nkolano, and by the by rules or Medeba. Then yes, I question I say you're the first. School Nako Danako, I say war fund. And then I see you for a way on. Yang as national youth authority no. Mabunu Edachina asem. Say health rule, health no rule. Megidi say one man would decide Manu Ewo. Ti haso no haso de ho asem ebekwa akɔwie eno no na utiatie mu na kyese panimfo adwa pa se de ade na ekɔ no asa ebi mu aso aye den so mu ntia suafo ne de no na akɔfa we nyina ba na yenua wuku ekɔ mu ho se nkansemi ene nhira FM na wuku da nkyembo wo bie mu ewo ye free school mu ho a ho am yenya bi wa ha tie okoduru ho a oh ase wakosra mesin fo na ohya atade fita we se mota tumi ye ohunti enam se na ede monti okuka kafra oh menya sa mesra oh menya sa oh menya sa ji menya sa oh pusa basi yo pa me no bo la kasa minti tare oh jami amna be ba na pa minti dia jama ti kan no mati oh sa ba ti kan oh my friend oh my department oh awuku kafra what just what they no waka oh opa mo chewo no usela no mo le no oh menya sa mesra oh menya sa oh menya sa ji menya sa oh ayi awuku kafra adwuma ne de sa but students is ye ni mo a o mamo oba ho bia mamo no ode mo abunu ba ko na mo ye bomo na se ye beka bia mamo a wotwa mo boye awuku asrafo mo nya mo adwuma awuku besen akobi omomo no asojafo mo nya mo adwuma omomo ni bi awuku kafra why asojafo no nya mo adwuma mo awuku achi pictures mra ne hwese eho abia mo ye bomo na ye beka bia mamo mo boye asrafo mo nya mo adwuma awuku kafra yanko yanim kwame nkrumah apomu ani agina yin se me ka sai de Professor Kofi Obiri danso wono na sise de obie bo ndin bo no sobo ya chichire ye di nua guru so ne ene danso beko Obiri danso beko esanse wono na aye na Obiri danso no no ano aye yi ene nipa bi hu se da bi enye Obiri danso a opani a wofra dom de mandi si amanyokuo abedi achire Joshua Kamba na ni abre sese de tie bia no obenya bedi animu na ne waye dom frefo ekosi sai dwumadi na Sempa FM so ena oba wie no di tudwa se di akoso no obi amfa so bo mo Obiri danso so bo ne amfa mo nana adodanko akufu ado ochima piesie be ma bo adaga na mampani sanse ade ehia se kwame nkrumah suapon munye ne ene mpani kan wono manom tumu sa apatem no kan wo se go mo bo se roba ka jate ho ye hwe ha
ana na de besi anya sie na wo ma yo ma dwene se wo de Ghana no che so mbese bibia sikasem amo ase no adesua ene ngoma sua ene yo meka ho nyina nso mo se no wa se Ghana poto mo atena ho ama sa de asie no nti woro de wo se so bo no ayaban dia uyi aban firi mu a enye yi. The threats have been going on for a very long time. It just didn't happen. So we're all expecting it. Who do you think we should blame? The government. We should blame them straight. We should put all that happened. I mean, they should start thinking about how to go and fix the lecturers who have lost their... I don't support the students for vandalizing people's property. I don't support that. You could have done your peaceful demonstration. I agree to that. But government should be held responsible to replace those cars for the lecturers. I think it's totally wrong. It's unacceptable. I mean, we have leadership. So don't even blame the, the Vice Chancellor. Put it at the doorstep of the president and his men. But you are talking leadership. The leader of the school, the Vice Chancellor. Listen, this issue, you heard Omahin, didn't you hear him? Yes. He said even the president was asked about it. All of us in this country have always heard, and we've even heard all students issued a press release and say that, listen, we disagree with this kind of arrangement. What did government do at that time? So I think that, yet again, the MPP, say economy now, that's the same way they are spoiling all the institutions. And I think, say, they have woefully failed. Joshua Kamba, wano, nania bread and den said it here biano. Obe Fredom, Ediaman, this Yamanuku, and out here. Now, Mabudom for the MPP Amanuku. Aye abrantie na nabwache na nabi ana odi atu dwa se obiri danso amuhunu ne no anya wanwa se chena omuhunu bi nti osra de suafo no mabunu no so obi anka na koma nto ne yam na abayani abresa asem won tana so obetu ho na modern den se de be ya babia ewo se no kore firi babia no firi ho ba esanse Ghana ye wo no enioma bebre no emrabo ho ban empani asobrache ne ka no mo antia ene se etire na wo se tifiri so a betie firi so Sasemi ya ho ana tran yahwe ngumasua so watwero krata tenten dia ba se die sia nyina wodi woni ade akira tenten ajapade bebre asem enipa bia prepra ayade hadwene yie pa na wonom de to adesuafo no nyina nim ane awofo no se wosre wonom a wonya abotre wo makoma entoyam na afa asem no ebere beso ma ma pani nyina da yede bebu munua se de be ya asomdwie ebekoso ewosuapon no mu Dr. Matthew Opoku Prempe so afo hwe ngumasua so se wotu anamo ni manim yaro ne mpani ahia se de be ye kina ane anopa no ndu pepepe no matena se entihwie be enkodu besa anwumre no nsia sa abre ya ne ye kasa idie na ne de tuamu bia no afirato ama wofo ne adesuafo no nyina nso ehunu bi na asemi nyina ho ana kwankyerefo a wada Convention People's Party asantemantam comrade osai Kofi Akwa wadi to dwa kyese wobesre pa suafo no bebre na omanim wo video num yenkwankwache wo mu wan ade bia ase bia yenye wo mu do true yensanyi wo mu adi ensan fanka ho CPP enum nsem nie wo mu kyese wo mu gidi se de course no eye wo monyon fantini bese not and a capital not eny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 e eninti esuafo no yenkwache bi yenyi bi adi yempam bi na bibia entumi enye din ewo ho na ya track Kasiebo no so yebase akọ brepa mu ni akọhwe se de ho etie curfew brei mu nanso omampani excellence na nadodan kwa kufu ado de atodwa se niema se de ekọ ewo man Ghana mu no aban ba ye no ye nhyehyeye sesei national ID gu kwan so a eba enu achi no nhyehyeye ahodo ene ewo ho a Ghana Post GP no so da nam joint na for man for ye wo hwa na de we abeka wo hwa man no ese wo pe IT no pa digital bibia pin no a na pin ni mi na ye kọ aba for kwantempon hu yi so internet akọhwe niema wo ho eto niema adidwa ye bibia no eya na akromfo nso guso behu na awamfo ne azanfo bi no mu guso a chese wanye kafo omodi ayo to mampane chese sikabotin bi ehia bia eso de hwe na eboa ema yetumi ebo Ghana ya hye ho ban ewo internet so no obehwe na sa na muntu na atumi akoso pepepe se beye na yenkonkonya hawo bia dabi ewo sansemi emu omampani ede sansemi tudwa ewo nhyiamu kase a ekoso ewo nkramantam mu efa kwan a ebetumi afa so na afi National Cybersecurity ebetumi aboho dawuro bosumi enu atudi asi ho a yedi sa adwuma no. The concept of a safer digital Ghana
which is the theme for this year's event, reflects our collective decision to secure our nation's digital journey. We must all contribute in making the digital experience truly safe for our country and our region. Large-scale awareness programs such as this to inform the general public and government officials to develop a cybersecurity culture are necessary and would always receive the support of my government. Let me show you once again, the government is determined to provide adequate funding to create the safe and secure cyber society we all desire. Ghana continues to appreciate the efforts of our cybersecurity partners, the ECOWAS Commission, the African Union Commission, the Council of Europe, the European Union, the United States government through its Security Governance Initiative, UNICEF, the World Bank, and other partners in the private sector, all of whom have consistently demonstrated commitment and support for Ghana's cybersecurity development. Tina eho asem na wote se omampani his excellency na Adodanko Akufo-Addo brofo wode etudwa no omampani san de tudwa e kire se de ama wotu sa na mon ene se ebema Ghana fo nyina yada ye ho so se ho ye pa abefo kwantempon internet ne de eso ye de nemum abra wuti free no wanhwe na breaking ka obehu a na ne wokubu afaso a ne sa ti abra wo hwe se digital infrastructure obesisi niema ahodo no na se hwe na ho bambo nso etumi ekoyie se wo ma hya ase boa ama obi etumi ate ase na wokọ ho a wahunu se de wo ye bia no wanyo kefo pe obi etumi ede nonkron etumi eye ononsia. With 10 million Ghanaians connected to the internet, of which 4.9 million are Facebook users alone, the impact of any cyber attack on our e-business platforms or on mobile telephony would impact negatively on businesses and on the lives of Ghanaians. When critical databases and information infrastructures of our institutions are hacked by unauthorized persons, and the information used to perpetuate an attack against an individual, a business, or the state itself, we are all at risk. These are the critical issues that have animated government's efforts at increasing public sensitization, capacity building, and investment in a fit-for-purpose cybersecurity infrastructure to help make our digital experience safe and secure. Nananunu. Adodanko Akufo-Addo na ote ye no. Wade brofo no egu fomboko nananunu na ne nyina no ehyiamu a empanimfo hwe kwan ya obetumi afa so na bosumi ya dwenwen ho na yehunu se Ghana ebenya esefa digital Ghana. Adom 106.3 FM Suni Kasiebo ne kese de tie no ane de ma wasantemantam yenhira 104.5 affiliate de osun o mai mu yama no ne obi a gibi ato ne de apete ye de dawuro no eno a na ye bo uko Facebook live a ye wo ho Adom 106.3 live behu ho anase Obiri Yeboah Fentemfem anase Kofi Adomah Nwanwanii Facebook odi adwenkyere no fakọ ebekenkan ama brepem ye de ani kyeja pekrum sa wo kai da no ada brichi boye ma tema bese miensa se meka se munyina bomu awiesa abra nanom etu nam kromu a kopie drobu kromu na antiase amanti wi ase mutututu obaye ma ebinom ato nanom nse do no nanom hemfo wo jape krom ede atu dwase efiri sasem kesi esi ye nipa miensa na afiri mu yenkyere nipa betim kura yenkyere ntati akurenti bi nkyere nkasa abranti ana baba wei ena na odi animu atuo kasaye ena obi anam ho saa we na yakwa akoyese atentrene ena mpani ya bunu komu no enti wo so mo sra posifo a mo ye hwehwemu e wasemi ho se ehwehwemu no wo mo ye ntentem so wo mani nkwase pa ekom saa na siase saa no a ena ese de tie bia obenyu obi na ja wode ho ntansa no abọ no sanse nam nipa nsa so ena de besie no esiye Ebe sise meka sa idea yante se baachi bi ne bede na sie anande de ane minim ba samde de yante se posifo baachi ni pa ba kokora abrosa no ya abrosa ne a ebio enya danto na esi ho abrosa ne nipa tim da me eduru ho so na nonum apa ho kakra bi na eduru ho
nti that time no abosane anya hwe no ba be foro course ro ba be tifi wo de o se be betim ehu kwana fa so a ba no be sim ko trans katam be ne be foro abosane nti ehu ni se ade a eye wudisem ene bi o kase bi mane asem asase asem enya asase asem enye ahensem we o se ehu ni se eye wudifo ni ba to ni paso a be Ghana for nti de yesre ni se posifo ben tuminye mfimu kese pa mai se de be ya abonefo no a be di sa adwuma we no be betimi achibe na dia onkoso nye saa de no ebio nana ajehe na aframfo wono ena ya tipim hene ewo jape kuro na trankonwa nana ya kasa no ena wo sane asi fom ho a kire mu se abra na wonom ekoro no a mote ya se abankra chepani ene wo frɛ se bambofo ni nyina obi a mfiri ho na hwehwemu a moye no akwa se ase nyina na so enti wo sese no kura no so yehwem pa akwa fa so a posifu ya boban na afi ko ye se mpani ato yansa from hu bambofo mu samre no mu sanye ema sa asemi esiye ehon so hia hwehwemu Ifra fi ya boabo ya ho abali nyina na posifu e be kan ho ya na ntikoduru baabi afi de ya hwe posifu ya tubeka ebisa ya ye be kan kire ni se efra ba ko bisa no re DC de demra asata no na badu kuro no be kuro no mfimfini pepepe na bi nkra babi ana badu no hema na be ba ko ani mu kama ara posifu no kire se gina sorry district executive demra be free okoye be free ho no me beto bari beto start se beto to o se ni pa be koye na be doso ko be at least o be 2007 na sa ni pa 1000 be nam ba bia protection ba kokora ni position be free okoye no nti na so na ta se ya hwim ade kordia ya isi ni timi frɛ position no e de be kama ni hia be kese pa no be momodia se abane for pretty for the security agencies nyina no enya hwehwemu yie pa nana ajehe na aframfo wono ena yetipim hene ewo jape kurom nene ena wotiye no yefri nana ajehe na hono na yetwa so awura ensem foforo mu de tia ne se dua de wutwa tofom a wotumi da hwa dabi kura no utumi do something before he die we huwa na dua do something before he die no asori agina ho eno konfa no chebra so ene ebre bi atwam na ne yeta tetete sansem no se de obehwe na dua na etumi aye wei ni ade a se edua be na fifiri ntentem sa ne de abakose mu ene etitibie na mame wadi mfia aduosia enum idin ene adwoa agomaka wadi atudwa se ne ra ho pa wokwafuom ne banchifom a wodo ne kakra ti ade esa kakra na ene wotu hu kakra okowura mu a hello no ye kan hu tu hu ma che se wo mu a ono wokwafuom nyina se no wo mko sesen o ene o ye na dwen se wono nso ba bekọ wakofie ade ache wasan aba na fuom kese sabra wodo afuo ni ade nyina no de bi wo hɔ adua ne de kese yetwitwa kra ye na ade a afa de dua yetwa da hɔ a kese ai se timba ni ade no emfie mienu ada hɔ mafotumi kokotena so ni ade a wo ba ya dua yi no watwini ti a wono so se onya photosynthesis a wo ba ye dua ha kudio sa na photosynthesis no na abrewa gifu wasi afom wonsi hobio kra na eno ena wone enu ahyan akwa etwen komo no wasi ade we de nwanwa aya me nwanwa nkasa me do ho no ado yi duru ho ana nfie mienu amekọ do ye na dia na bu te bu ye kra ye ko nfie miensa ni ama wo ma betwa mu kra paye ne ntabo tech school no na be paye ye kra na aka sin so so pa da ho uhunu se ne dan kra ya ye pe me sa na nsan ne ba ye nti me kwa fo mo kra bu so mienu kra atwam na me kunu ko ho ba ye no wo ka sa na school for na ko peja onyina na si ho ana me say school for ye ko peja ne sa ye de me de ma amfa na asem na mbusa sa de na ma man na wu na asese ana wo si da bi o nti me de na me ya de nti me ja ho ayi kra enti a kire no a kire ne sa ye ni teacher ni bi do ho ho na me wo mfini kra anya sai wo ewura mu ana wo say teacher ni no wo busa ne say edua no ama school for ana wo sa
ono so kwa ye na si ho enti wa kan sa na aboye hu eye nwanwa o enti dia no apeja san si ho amena kura da ho kese se tutu ni na yi nyina ama ni tu wa mo kwa pai bank na mi sisan ayi nyina agum nti me ye se na kire ti se ni ya di jatu me se ade na ka apeja si ho kese sa kura ye ne nwanwa ena adwa ena sabire ade ne ye ne nwanwa wo hunu de wonye ne ho no na dia sa na ye no acha se wasori agina kura wase de adu ne de ohia mpaebo fi se wo hwe dua no se de asie twetwa bi de bi akoye nkonwa kura wo school na dua o ye de ofa eti school mu sua de half no aka no wo hwewura mu awase be photosynthesis wo be pa aduane adi we de ompene ohia mpaebo nibusa obia so wanti bi da gini pa ba ko pe na mbusa no wase betimi abasa na adia no kura ne fa ne se wu awu asa peja kesi siwa wo hwe kura wu se tu dana apeja siwa fo ko shara mi de mi suro ntimi de mi ntimi ko mafu kura banchi wo mo na me bai wo ya kura ma yi hu na akabi nti akada ho a kire se mi ntimi kura na makwafuo mu ho na makɔhwe na me nya mpanimfo ni bi kura ma bisa se eye hu ana se nya hu na me nkɔpɛ ma adwuma enye eno na se hey edudu kwa utafo de a asemwe etene wo ba bia wo mu a atene foforo so no aye romios chese urumo enam joint we ho twe ho na pie wo ha ba hu nipa mienu miensa na wo mabo chenku na wo mu ka hey yen konkɔhwe duane na asɔre no enti wo mu atimi akɔho akɔbo ani akɔhoma bi ne ani wo mu di nkomo no mo kyerɛ sɛ adne de nwanwo sɛ udu kwa utafo ha isin region enya abrewa asɛm a wo ka no sɛ bia abrewa no wo ka yankasa so yeni gani akohwe bi ye ni mu kwan e fa so a etimi gina ho sa ye wanwampo eti na maye kohwe ye no because dia de me hu se mframa bo mani bu stop on so entimi mpagya ensuo etimi ye no wanwa eti na ma me kohwe bi 10 to 15 edimachi ana otire yen ana ekoye je ko yampa no na dia sina ye twaso no aya papa half no ko no etina egina ho etina ayo bi anwa dia ye gbojo na ohwenzo a baby na eda no na namu no e wo ho so de na dia eda fo ho na yenya bi ho abobo a ndere anya hia be tia ye ho ye kohwe ye ko ye no na chese ni root ni na kra ewu kra mo matwitwa edia soja esi ho sisie ya make say eye wanwa edua ye bu ato ho for 3 years ehwe miensani na ya pipe hu na de ayenta aboma root no ka ye twitwa edia soja na edi entina etumi asole egina ho bio hey enti pacha mokwa amonka nche dua no se wada form craft photosynthesis ye dua no be bi wonya so sorry akopɛ sunlight no yi ni we atmospheric hwan dia ba be yi no carbohydrate no wonya ye nkas dua na sorry but dua no ye tene se ni hini no wo hwa itimi but say ewu na asori agina bi wo hwa asoro no obehu ne say ewu but na ne to ho no hini no na nsa bi ono nkwanta se John ho de ba asoro ma so no ho nso abebi sorry gina ho sa video no kwam de kire o abere sorry mu ansa twa na abere sorry agina ho aba o matum domoni akokunu nyina wi o sa photosynthesis said nti o moda ho sa na ya no so mo sorry bepe bi o timi gina no nyini yes the way by which plants prepare their own food yes enkoyanim yakoyanim a ena yeda akosi kokko ato di International Stammering Awareness Day ni nyina ne se yenuanom apododo wo mo woro so no yeda yede ka kai se bibi sa wo ho enti ni abre no ye ne obeti ho na se bia wono so sa kwan no so ena wo kasa e ba ne ehunu na pani e ba ne se kasa a ye kan ya wono de wa benimu wo kyerɛkyerɛ kwan obefa so obekasa wano no emfom ebekɔ pepepa idin e de Adelaide mreku wo de atu dwase wo srepa sa enrosore ya na nya yade se de nipa bi hunu no nti be na obi nya bi kura na se ye dina da patwe ne ade emwa na nsan ye nuanu mo roso kura nka bomuku no mo kasa e kyerɛ se eduru ba bi a ukotitru abefo pakasi edi so nkomo social media nkrofo de omote so ne omo sere wonom na kyese ne omo bebre na no mudi omo ho fa odi omo da patwe ni nyina ya de ya na ekotienti be wi ase kura na ni suade hu ne da ye so papa bi awo sa da ache obekọ akoduru no koduru ho enu nti eno mreku to ne nsa de afra da sanyina Ghana fo nyina se sa de na ya no yehwe ni enya na se hu so obi wo bi mpo a
yehu kwan be fa so nipa no ne kasem kakra de opeso ye bia no obetimi aye na nkoye se wawuru so nti aka nani so ade hu na hye. It's a National Stamina Awareness Day, no. Yeah, so speech and language therapists are graduates of University of Ghana, and we are also making a lot of noise on the social media and see Facebook pages, Twitter, WhatsApp profile photo near there with flyers on our various groups near there just to create the awareness that people need to know. Say, stammering is not something to be feared. And let's say on the Twitter and Facebook pages, we are raising awareness on some of the myths that are associated with stammering here in Ghana. We will say, Nibani Kushia was school, stammering here in we will see, or to you, Diana, Abosomno, Ebony, Diana, Mama, Abofra, or Prododo, Nina, mates, and Yanokre. And we try to take up the banking such today and many other days when we encounter people. Enom requestion yesi ase na watch say ebraso say ye hye wono mden yeso mu say o roso a kasa ho nti wo de kasa say de be ya ye nka wono mu hye bebre ma wo mu nso wo mu akokoduru akobenya de ya bibie no e mafom abrani abrane say no mo kasa ni ahwe yi se bia nipa no wo kasa no bigira we no sa aso na no na aso wo sere e ba sa no emwa ba no so no unse usere obi a utumi nya bio we met back and say no bibia o kan de na edikan before I realize nyina ya say o kasa bon say nya na o de na obisa no say chele na o yes o kasa de na edikan say na wana kan kire o just I say ya de before I realize na de na sniper o e be sai o say nti obi no o ye na o ye wa dwen so de sere no before I realize na de no kona aba afei wo so okasa na ya adia ni nyina no wonti yenti asem enomrekua enomrekua de etwa to no bi like regret learning to talk that way and I say I've a cow like it has come to stay because I've tried to and the one the advice I should manage my speech my mom tries like make content and Kasiebo and this member I should wait for the speech to come. I'm extremely so far. But that was one of the school. And they are very serious. Now I'm testing, but I mean, but when you say that people who do at my back, but some was couldn't get a serious part. Wei ayo pani ba ko no woro so ti ye se ye ni di nkomo ni ahwese de tie de ade na kwa koduro no wo ka se wo ne nka ne nka no de ne pa sisi kura de abayi kakra ayo won pani fo bebre wo mai mu a ebi a lawyer fo akese ebi kira de a how to manage it omo roso enso mo eyo madwuma kama nti ma omo man no enka omo nhye. So, you say, Omampan that Akofo Krana or I make us a majority leader. Yes, Honorable Abraham will say, Edu, one of these into how to handle it. Yes, you are quite fast of trim from how we regulate. And to whose speech are you for now? And you what to John were Guyana about some year. Interestingly, almost 20 more. Yeah, yeah. But you should much say. Omu dia pa omu aben enti no thoughts no adwen no bebre no eba at a time opeso oka ni nyina wonse na a confuse we no enti ya no mo ye very very intelligent very intelligent you know wa sha no so a so oka asem na wadwen ye wo sa na opeso oka na oto asoma na ompene obesia atwe akira ba be so no aka enti no what ya see a enye problem kra na wo bi nso obetumi manage a obia kra obia ehun kra se o such a problem eti na ehun asem no ene eye wo mo a epododo eda na yedi ho nkomo no Adom 106.3 FM enwumre no nsia Kasiebo no a ene eguso a yede ma Naket said ya wote no a na Nokia phone wutie wo so no ano no
Adom 106.3 FM. Oko tuning no no say Adom online you say Joy online. E bia abako obetumi etie yen live abra wo use Nokia phone. Na che say we mia na say radio no so ma umia ya 106.3 na che say utie ne affiliate ne sa wo tamale say ABC radio na utie wo so sa. Tikoso na use Android phone no. Sanso na kwa FS immune booster number one pa na eba se unya eyi ni bisa na odi ye yi a wo se enye be se na ye na immune booster no kwa FS no ye yi wo system na ahoden no atumi aba obi a wo yare special pa wo de wa kwa enko pebi ma no just try it. Why you call me and say Kofi kan you won so wonyare a numbi won sa ahoden no be ba ma odwen ho awonte ase immune system ni kura yen eno asekye nyana no ti ekofom a na ama o yare pebi ewo center of awareness wo monkrobata organ afa na nyina enkran ha sei udru Green Hand Junction North Canada Swan Lake hono a Green Hand Junction hono a menwure mu branch ba bia kwan no ho wabense abronsan is center of awareness bo wura ho benya bi ana se oba multimedia abronsan yanim directly opposite hanso biribia utwam akokomlemle mo no a wobenya bi ewo ho ena akoheba okuntunsi bus stop apostolic asoda na nim ho a honso kwa wobenya bi na MTN everywhere we go new world sabre mobile money no yeguso omanfo so twagum tisikasa sendisikasa mobile money de ni use de pa entikoso na use mobile money na we use na build the points so we build the points we hu ana wo ho ana ya fra o wa wi ni o wudem na chese ni achede no ne de ma o se ya pofu ne de ma entikoso na use MTN build the points nenya said ye ohwehwe bia na entumi emfa ni je emro enche ba kwa Adom trotro na Adom trotro na de brewa free Germany ye ko Germany na afi de bi German for ye aso na eho na Jerry Justus Justus akwa PM ho Jerry Justice wonam ho a sa brigana for ho no enwanwa upe wo mu etie news pa edu baby anya Ghana fo wo ma wa kwantu mu no sabiri wo ma bo chenku wo ma drive utie wo mu chese wo mu tie Ghana news chan ya wa nti wo mu nim de esi wa Ghana chan ya wa akora wo wa no afra o yes say no enti sa ti Adom trotro ne de tro wo mu wo ho Naket ama Jerry Justice yas two face adaroma edna kwa kopie mu wo Germany but Adom trotro ebebre fatwu sen yas two face no na mu anum ente wan chika fm Kofi go for dia ba Accra Adom trotro amram kan nam ne ada passengers en beka san e fan pa sama futi asala ba tra to kago Entianko bra Jerry ho na it's been here, it's been boga. Jerry. Boga laku. Ada wado. Awade me papa Kofi. Send ya mo. Omo winter na fi na ultimi dey start na na November. Start man dey nchi dia me so medwane afiasa. Ano pay so bi to e a won ba no nya asem ke to until patch say I want ade until say amoa oh jaza Jerry som na fa one Ghana for ho yentie ensam no de wo be kire wo madwen afa ho okay you it your Dortmund enyumri mama later food shop ho na sabi de yina yiti Kasiebo Naket pa enyumri na Omafo and never more watch or my drink a candy. Ubo Diana also said the UT news. You also press what you want watch your. The Pacho within the Kofi Arena because of free Dortmund. They say school for now or move journalist. They say, journalists were man or me no one be country. Yeah, you wait, you know. You who near Kofi into the know what we journalists are. I have my. And your man boko mo no me so mara ti we be awie enyumri me amedi jamono no ti misramu okay you bet trust wa hello pacho me din the mama late Dortmund Afro shop but they me say nyina ne say
se mofra no eye enema ehonte ewo school ho a ade ye nyina ye ma ne mofra no esese ye nyina atimi ka yeti bom ne ne wo mo kasa ne ye to ye na se kokoba se ye de ya amanyosem a ye nyete ate ya na asensem no kora ba ye mpatie because se de ya amanyosem e to ntwada enti so mampanini na assistant ne na asefo nyina ho nyia ye mpa asempa ne yanka nkyere nkwalan because ye nso ye twam sa ye fremu bebre mo ne wo mo ntena asetena pam na de wo mo so wo mo mpe enti no mo yesa no mo ntena na mo mfa ye ntu ye na mo yi na na di ni mfiri mo why yesra mo we Yesu dinim yeah hello mi pacho mi din di bonzi Joseph mi kasafi Dortmund but mi first student ni say bibia wonya abotre na openyi bi wo ho a na wo de atune ni sense na general mi ye ma wompe but wo bonisa na yes wo dini na wo say na school na wo say no ana wo future na wo say mi sra wa yes yet say e be feel bad yes wa wonja de wo ye no why Kofi ti said the other name there Doctor de ana enyina faculty be je mo mam na ma to aso awode mo papa oh Charlie say weekend na me ko your friends Holland na fi ma beduna anopo ya fi de me hwe ya ensuo na eto Germany na awo ise ya me ye ho hwe kura kire yo enye yi na ujana ohunimu pruzu ezokura o feeling pon wo hunu apepa Charlie enope omo awone bande me so me beje omo na maba ndure ntibia why na mate yi bisa o kwa yi ni ade diure ma me dika mo agbaso ansa ba twa me na me ransa wako why ni ade America 3G Awards no ai November 10th many year fast and you may madani Yakubu we will be ma so tira e ben Kofi Yenika potibia ya fro Yenika na mebia Trotobia yet me fooding come on Amen come on go wakata munsem amanyosem any sem for baby I don't trot say I don't trot neti amafo adwenche omanfo adwenche na German Yakubu na mushia ne baby a ti efe ne German Yakubu odru German no na wode trotro ebre yen Jerry Justus na yekotie no total emesra wa wo ye trotro driver we used to Mahama Kambu ibi ketwa no ana se abobo ya ana praja ana tricycle ana se abuso kan macho ebi friend long distance ebi chesedin ni bebre ni nyina motofuo na wo kotofuo na ya kotrotro ene taxi for mo yonko pa if any total oto from go no wo ho a ye mawo bebre fisi e be ma card bi a if any total card eno na adbetofu abri bia na eno no nya bebre chen se odi sika nkasa akwa akoto enti ye 10 bowura total filling station se si a oto a na kese wa be Troxy Club no ho na kese ene uja no wodi kese ene speed is koski wodi uja kese ene wo kwa na cowbell in the sky cowbell se wodi omanfo atuni na mwiem eno no any hot balloon say na mwiem any like a bed like a lion like a bed kese ene wenye like a utusa na mwiem sa enti be konka obi wo ho ya na hu pa we for ho hyembi tuamu sa Greater Accra ye October mu ne ye tutu afa wiem sa anti badwane ene ya koso na ti Adom FM na ti enjoy na aboa mo ahunu kwan abefa so abetumi awe ne lucky winners no o we ne a na gese odem koso na no mo cowbell wonim se our milk eno a ena sabre eguso a ye nom na engineers no so de omudu betu afa wiem fa adenko famiko na ne onam wiem fa ade fa ena Kingdom Ginseng Power Capsules eboa mo anya ahoden tumi Ginseng fine say ye ukotodwe ana wachiri dompe ne nyina woni Kingdom Ginseng Power Capsules a ne nyina mu adwuma edema esan emo ahoden ema oye abi catch no so betumi anyam ahoden pa Kingdom Ginseng Power Capsules menka remember boy sanso na onya cowbell gold we no breakfast yetik epipika pika pa na wabona guma
Mekaya brand your class 1 and yabenkwan ye de onua yi yabenkwan ye de meko tu domo abotegu every so na ye pika ba ne kro tikabe also sa we so pika ene onya na kese ne bono gra nigga say when say when you breakfast bonsoir na fresh lady capsules no mema no mo prayer ma afi de fresh ben capsules aba mo nso mo no mo we na bo ama dwon so correct enu achi na siesie osisi mu bansa wono mo a na yesisie no mo adwuma saa na siesie no freshman capsules ubetumia ayi ama ayi mo nse we se na ayi na je se wono akono freshman capsules na fresh lady capsules na de eno eye ema na de eyi menstrual pains free ho ti wini mo ba bi o menstrual pains a ka kire ne se won kope fresh lady capsules no wotete wododo enya ya bosome ne so ya na ya yi ne bo so na ya yi sa misrewa bomodia na kokope fresh lady capsules eno ene beboa ama watumi ehunu se niema atumi akoyi ama yi kese wona musa sanso na tabia heba amesha malaria dru papa eno no malaria dru papa sabri yaji atumu ewo Ghana ha by popular request no nim de ntia tese ne so man for request eyi ni se eyi ni anka wo mpeso mo yi ntia ne gise me yi sa tie ne when you by popular request and I'm the voice of the day my voice of the day Vodafone future ni exciting meaning so I ready use Vodafone business solution about my internet where to me sending mails why enjoy BBR gentle and if CB men women capsules no one man and ma wo mojonso mu why I shall rubber catita ibino ono mo abon se na piano ba na piano no ko na kese ohwa to see inside the ho nyina ma BBR fine wo ma da roma ba ne sabon se na yi voice of the day anwumre me papa na dance dino medini tietiem na timi ayayi pamuto adano dano na me kokrom senka me koyayi ti me gusa mi yana obi fra me se na ewo mi fie kono ayayi bana me so me phone credit no ayayi nti me yama bin senka me iskana kama kotobi ti me toya me fra me bana mkatense onya yi fankosi ayi ho enti yayi sana me yase mi twaka kwanwan ayi afechiri kwa yayi ti na me yayi sana me dafem wa mse me na ayayi papa tese me dwuma me ntiase nti ayayi sana me fra sofo se me na ayayi nti abra mene me bana kasa me twa kwanim na ayayi ti ayayi sana na me na ne yayi ti sofo se me fa me santo me na ne so no nyai ti ogusu yayi sana mu se ayibi ayayi tese Christopher enyamya sum no tiasio musa me o sha so ya musa ya kwa musa me nano asan ye me dru fier me ka kire me ban se ayi ena esiye na enyame adoma ene maba sorry na wo se me ye ede radiase asida ene ayiye na me de ema onyankopon se wa ye ama me ayi amen obi na se we omo o adansa no odi no wodi ahye awurade animonyam ti awurade nim ayi kro na woka no jeyi nje no ano no ti oya na yiri jeyi sa no se time oda so for bompa na wan ye ti yede ka se wana ba wie ye som wanwumre me Kofi Adomah Nwanwanii na nkrato hene the one anwumre mene Obiri Yeboah Fentemfem. Yade kasiye ni na aba awiye Hans Deku police CID Osu police station enawo we me mate wo AUCC
watching na your birthday na wase mam we hye no ba bechime mem passem bia mem pe problem bia enti Hansen the coup happy birthday in advance. Why Kofina and as boy amawo Joy Prime and Joy News. Okay. Na sports o say Mrs. Sarah Oben Ampofo GPH clinic tema hono ye juma ene ye na woda nti woni ne mani nyina ma no happy birthday. All right, there you need ye be ye ama yi for na ba be ye na nti say ye pentem ye Abehu, my business way dear data